мавзӯи навбатии дарси таърих аст. дар ин мавзӯъ мо дар бораи сулолаҳои ривоятии ориёӣ ба шумо маълумот хоҳем дод. ду сулолаи ривоятии ориёӣ вуҷуд доранд. яке пештодиён, дигаре кайёниён. барои чӣ сулолаи ривоятӣ гуфтанд? ба ҳамин хотир ки ин сулолаҳо то кадом андоза вуҷуд доштанд пурра исбот нашудааст ва мо маълумотҳоро дар бораи пештодиёну кайёниён аз шоҳномаи ҳаким фирдавсӣ, аз китоби таълимоти динии зардуштия авесто ва аз дигар маъхазҳои таърихӣ ки ба забони авестоӣ навишта шуданд, ба забони паҳлавӣ навишта шуданд, аз он масалан дар саҳифаҳои таърих ба мо боқӣ мондааст. хоб аммо то андозае ин давлатҳо ба ҳақиқат наздикӣ доранд. дар ҳар давлат, дар ҳар миллат асотир, ривоят нақши бениҳоят калон дорад ва аз кӯҳан будан, аз таърихи бою ғанӣ доштани ҳамон миллат шаҳодат медиҳад. гузаштагони мо тоҷикон ориёӣ ном доштанд ва худи пеш аз оне ки мо дар бораи ин ду сулолаи ривоятӣ маълумот диҳем, яъне дар бораи пештодиёну кайёниён, мо сараввал дар бораи худи калимаи ориёӣ ба шумо маълумот хоҳем дод. хуб, ориёно ин номи ватани ориёиҳо аст. чун он халқ ориёӣ ном дошт, номи ватани ориёиҳо ориёно номида мешуд. мувофиқи маълумотҳои таърихӣ, ҳудуди ориёно як ҳудуди беҳад калон ва паҳновар буд ки аз марзи шарқии он то ба руди хуанхеи чин ва ғарбии он бошад то Балкан ва ҷанубӣ то Ҳиндустон идома мекард. як ҳудуди паҳновару калон ориёно ном дошт. маънои воҷаи ориёӣ наҷиб, пок, воломақомро ифода мекунад. номи имрӯз маънои калимаи тоҷик низ ҳамин чизро ифода мекунад. ва дар гузашта мардуми мо тоҷиконро ориёӣ меномиданд. хоб, дар ҳазораи 6-5 пеш аз мелод ориёиҳо ба ду қисм ҷудо шуданд ва ориёиҳои кишоварз ва ориёиҳои чорводор. ориёиҳои кишоварзро ориёно ва чорводорро бошад туроно мегуфтанд. ва ориёиҳои кишоварз, ҳудуди зисти ориёиҳои кишоварз Осиёи марказӣ, ҳудуди Эрон, қисми ҷанубии Ҳиндустон ва ориёиҳои чорводор бошад саҳроҳои ҷанубии Русия, Қазоқистон, як қисмати Чин, яъне қисмати аз Осиёи марказӣ шимолтарро ташкил медод. ва касби асосии мардуми ориёиҳои кишоварз албатта худаш гуфта шудааст кишоварзӣ ё ба таври дигар инҳоро ориёиҳои бумӣ низ меноманд. ориёиҳои муқимӣ ё бумӣ, яъне онҳо дар як ҷой сукунат доштанд ва касби асосии онҳо кишоварзӣ буд. ориёиҳои чорводор бошад, онҳо саҳро ба саҳро мегаштанд, онҳоро ба таври дигар саҳронавард низ меноманд ва касби асосии онҳо чорводорӣ буд ва аз ҳамон пушти рама аз як саҳро ба саҳрои дигар кӯч мебастанд ва инчунин ориёиҳои чорводорро ба таври дигар кӯчманчӣ низ мегӯянд. ва номи умумии ориёиҳои чорводор туроно аст ки ин ном аз ҳамон то темаи ориёиҳои чорводор, яъне аз ҳамон номи гови тур гирифта шудааст ва туроно ном дорад. хоб, дар бораи сулолаҳои ривоятии ориёӣ гуфтем ду сулолаи ривоятии ориёӣ вуҷуд дорад. сулолаи якуми ривоятии ориёӣ ин сулолаи пештодиён аст. пештодиён сулолаи якуми ривоятии ориёӣ аст. хоб, асосгузори ин давлат, асосгузори пештодиён ва аввалин шоҳи он ҳушанг буд ва лақаби ҳушанг пешдод аст. ба ҳамин хотир ин давлат пештодиён ном гирифтааст. ва шоҳ ҳушанг 40 сол ҳукумат кард дар давлати пештодиён. ҳушанг асосгузори ҷашни сада аст ки мо дар бораи ин ҷашн баъдтар ба шумо маълумот хоҳем дод. оташро кашф кардааст шоҳ ҳушанг, яъне умуман истифодаи оташро ба мардум ёд дод. хоб, шоҳ ҳушанг мувофиқи ривоятҳои таърихӣ ба шаҳрҳои Бобул ва Шуш асос гузоштааст.
بعد از هوشنگ دولت پشتودیان جمشید اداره کرده است. جم یا همون جمشید که معنایش دارنده رمه خوب است. جمشید گویا 1000 سال عمر دیدن 900 سال حکمرانی کرده است. شاه جمشید یکی از شاهان پراقتدار دولت پشتودیان، یکی از بزرگترین و مشهورترین شاهان پشتودیان است. شاه جمشید بعدی به آخر رسیدن دوره سردی ها، یخبندی ها و آغاز گرمی ها به یک جشن اساس گذاشت، یک جشن آراست که این جشن نوروز نام دارد. آغاز بهار و دوره برابرشوی شب و روز. خب با جشن نوروز یعنی گفتیم که شاه جمشید اساس گذاشته است. شاه جمشید گفتیم 1000 سال عمر دیدن 900 سال حکمرانی کرده است. این رقم ها یعنی 1000 سال عمر دیدن، باز هم گفتیم که این سلاله های روایتی آریایی، یعنی افسانوی هستند، به همون خاطر 1000 سال عمر دیده است و 900 سال حکمرانی کرده است. یعنی در جهان واقعی اینقدر عمر دیدن ناممکن است. خب جمشید یک شاه پراقتدار، یک شاه خوب، مورد ستایش پروردگار بود، اما یعنی همون خدای زردشتیان اهورامزدا. اما در آخر موجودیت، در آخر حکمرانی خود دعوای خدایی میکند. دعوای خدایی میکند، به همین خاطر اهورامزدا میگن از او روی گردان و فر پادشاهی از او گرفته شد. اقتدار خود را از دست داد و در مبارزه با ضحاک شکست خورد و بعد از جمشید به تخت پشتودیان، به تخت شاهیگری آریانا شخصی می نشیند با نام ضحاک. ضحاک رمزی بدی، ضحاک یکی از شاهان، یکی از چهره های منفی تاریخ نقش بسته است. در اوستا با نام اژدها یاد می شود. نام اصلی ضحاک بیور است که دارنده رمه زیاد دارنده اسپانی زیاد است، اسپانی زیاد. و ضحاک گویا بعد از حکمرانی جمشید 1000 سال اداره کرده است، 1000 سال جهان آریانا را اداره کرده است. و طور دیگر گفتیم ضحاک را در اوستا اژدها که گفتند، یعنی اژدها یادآوری شده است. یعنی گفته است او اژدهایی می باشد که دارای 3 سر، 3 دهان و 6 چشم است. خب در دوره ضحاک مردم به قشاقی، گرسنگی، ظلم و بیدادی های ضحاک مردم را به جان آورده بود و در ضحاک فریفته اهریمن می شود، یعنی خدای بدی در آیین مزده اسنا، یعنی دین زردشتی. و گویم که اهریمن او را گفتیم فریب می دهد، فریفته اهریمن می شود و برای تشکری اهریمن از 2 کتف ضحاک بوسید و در جای همون بوسه که او کرد از کتفان ضحاک 2 مار می برآمد که خوراک آنها مغز سری جوانان بود. یعنی جوانان زیادی را کشتند برای طعام پختن به مارهای ضحاک، مارهایی که در کتف او بودند. ضحاک خواب می‌بیند که 3 جوان آمده او را از تخت سرنگون میکنند و او را به یک چاه بی‌آخر پرافته بالای آن را با کوه محکم کرده قیرریزی کردند. او تعبیر خواب خود را پرسید، گفتند شخص با نام فریدون بیاد تو را از تخت سرنگون میکند و تخت و تاج را از تو میگیرد. ضحاک فرمان داد که پدر و مادر فریدون کشته شوند. پدرش کشته میشود، اما مادرش که نامش فرانک بود فرار میکند، یعنی به کوههای البرز پناه میبرد. خب فریدون رو به یک چوپان میدهد. فریدون تا 18 سالگی در کوههای البرز در نزد همون چوپان کلان میشود. به نزد مادر آمده از او نشانی خود را میپرسد و وقتی که واقعیت رو فهمید او بر ضد ضحاک مبارزه را آغاز میکند. سر اول او نزد کاوه آهنگر میرود، یکی از
шахсиятҳои маъруфи таърих. Коваи оҳангар меравад, дар назди коваи оҳангар як гурзе месозад ва бар зидди Заҳок ҷангро оғоз мекунад. ҳамчуноне ки Заҳок хоб дида буд, дар ин задухурд Фаридун пирӯз шуд, Заҳокро ба як чоҳи беохире партофтанд ва болои онро хирезӣ карданд. ва ҳамин тавр ба ҷаҳони орёно, ба тахти шоҳии давлати Пешдодиён шахсияте менишинад бо номи Фаридун. Фаридун тақрибан 700-600 сол ҳукмронӣ кардааст. Бо ду хоҳари Ҷамшед хонадор мешавад, бо Шаҳрноз ва Арнавоз. аз Шаҳрноз Салм ва Тур таваллуд мешавад ва аз Арнавоз бошад Эраҷ. Яъне се писар дошт, ду писар аз як модар ва Эраҷ аз модари дигари. яъне Салму Тур бародарои танӣ буданд. хоб Фаридун баъди ғалаба бар Заҳок ба як ҷашне асос гузошт ки он ҷашн меҳргон ном дорад. хоб Фаридун ҷаҳонро байни се писараш тақсим кардааст, аммо чунин тақсимкунӣ дар илм умуман сабт нашудааст, исбот нагардидааст. мувофиқи ривоятҳои таърихи Табарӣ, чунин тақсимот аз ҷониби Фаридун сурат гирифтааст. ӯ ҷаҳонро байни се писараш тақсим кард дар овони зинда будани худ. сарзаминҳои Рус, Рум ва Ғарбро ба писараш Салм дод ва ба ӯ Қайсар лақаб ниҳод ва сарзаминҳои Турк, Хазар, Чин ва Машриқро бошад, яъне қисмати шарқии орёноро бошад, ба фарзандаш Тур дод ва ба ӯ Фағфур лақаб ниҳод. ва заминҳои миёназамин, яъне ҳудуди имрӯза Эрон, Осиёи марказӣ ба дасти фарзанди сеюми ӯ Эраҷ мерасад ва ба Эраҷ шоҳаншоҳ лақаб дода мешавад. ҳамчуноне ки мо мебинем, он албатта гуфтем ин сулола ривоятӣ аст, аммо ба ҳақиқат мепайвандад, ба он хотире ки он давлатҳое ки дар ҳудуди сарзамине ки ба Эраҷ дода мешавад ба вуҷуд меоянд, унвони шоҳони онҳо шоҳаншоҳ аст. барои мисол масалан давлати ҳахоманишиён, давлати Ашкониён, Сосониён ки дар ҳудуди ҳамин минтақа таъсис меёбад, унвони шоҳони онҳо ҳамин унвоне ки Эраҷ дошт, яъне шоҳаншоҳ мешавад. Салму Тур чун заминҳои обод ҳосилхез ба Эраҷ расид, яъне қисмати марказии орёно, яъне ҳасад бурданд ва ин ду бародар нақша кашида Эраҷро куштанд ва Фаридун баъд аз кушта шудани Эраҷ ба тахти орёно Манучерро нишонд. Манучер писари Эраҷ аст ва Фаридун Манучерро тарбия карда ба ҷои баъди худ ба тахти орёно ӯро нишонд ва Манучер бошад қасоси падарашро гирифта Салму Турро мекушад. ва дар ҷаҳони орёно, дар давлати Пешдодиён 120 сол ҳукмронӣ кардааст ва мо каме пештар гуфтем дар 1065 пеш аз милод ориёиҳо ба ду қисм ҷудо мешаванд, ба ориёиҳои кишоварз ва чорводор, ки аввалин подшоҳи ориёиҳои кишоварз, яъне дар замони ҳукмронии Манучер ба ду қисм ҷудо шуда буд ва аввалин подшоҳи ориёиҳои кишоварз ин Манучер аст ва аввалин подшоҳи ориёиҳои чорводор бошад шахсе буд бо номи Афросиёб. ва доимо байни ориёно ва туроно задухӯрдҳои зиёде ба вуҷуд омадааст, хусусан дар давраи ҳукмронии Манучер ва Афросиёб, ки Афросиёб ба ҳудуди давлати орёно, яъне ориёиҳои кишоварз ҳуҷум мекунад, ҳамла мекунад ва гӯем ки дар зидди Афросиёб Манучер мубориза мебарад. дар ин задухӯрд Манучер шикаст хӯрд, 12 сол дар асорати Афросиёб буд, вале бо хиёнати бародари Афросиёб ӯ аз зиндон озод мешавад ва Афросиёб бошад дубора ӯро гӯем ки ба зиндон намеандозад, чун ин хиёнат аз бародари худаш буд. ба ҳамин хотир ӯ шарт мемонад ки
мо бояд ки сарҳади байни ҷаҳони Ориона ва Туроноро муайян кунем ва ин кор ба уҳдаи фариштаи тирандози ориёӣ Ораш гузошта шуд. Яъне Ораш ин фариштаи тирандози ориёӣ аст, ба уҳдаи ӯ гузошта шуд ва Ораш ба баландии кӯҳи Патехошгард буромад. Ин кӯҳ албатта ҷое сабт нашудааст ва ба тарафи шарқ тирандозӣ мекунад. Тир 3 шабона рӯз, албатта ин ривоятӣ аст. Тир 3 шабона рӯз ҳаракат мекунад ва дар Фарғона, яъне Паркана ба бехи як дарахти чормағзе меафтад ва албатта тир ҳамон ҷое ки меафтид, сарҳад ҳамон ҷое муқаррар мегардид ва Фарғона сарҳад буд, яъне дарёи Сир сарҳади байни Ориона ва Туроно муқаррар гардид. ва баъд аз ин тирпаронӣ бадани Ораш пора пора мешавад. Ораш дар аввал сиҳат буд, аммо ба он сабаб мегӯянд ки ориёиҳо тақсим шуданд. Ориёиҳо ба ду қисм ҷудо шуданд. гуфтем мо дар бораи Афросиёб гуфтем. Афросиёб ин аввалин шоҳи ориёиҳои Чорводор аст. хоб ва 12 сол Манучер дар зери итоати Афросиёб ва 12 сол Афросиёб ҷаҳони Орионоро идора кардааст. хоб Ораш гуфтем фариштаи тирандози ориёӣ дар баландии кӯҳи Патехошгард тир паронд ки албатта гуфтем ҷояш маълум нест ва сарҳад Фарғона, яъне Паркана, яъне дарёи Силас, имрӯз ин дарё Сир ном дорад, муқаррар карда шуд. хуб охирин шоҳи пешдодиён Гаршосп аст. чун аз Гаршосп насле боқӣ намемонад, бо ҳамин мавҷудияти давлати пешдодиён хотима меёбад. хоб дигар давлати ривоятӣ, дигар сулолаи ривоятии ориёӣ ин давлат сулолаи Кайёниён аст. ба он маъно Кайёниён ном мегирад ки вақте Гаршосп вафот кард ва аз ӯ насле боқӣ намонд, сардори вилоятҳо як ҷоя маслиҳат карданд, яъне даҳюпати вилоятҳо, роҳбари вилоятҳо маслиҳат карданд бо сардори даҳюпати Зобулистон Зол падари ҳамун Рустами Дастон ва даҳюпати Бохтар, яъне гӯем ҳокими Бохтар Қубодро ба тахти ҷаҳони Орионо нишонданд ва унвони ҳокимони Бохтар Кай буд. ба ҳамин хотир Кай ба маънои подшоҳ аст ва ин давлат Кайёнионро мегирад ва қариб дар ҳамаи номҳои подшоҳони давлати Кайёниён калимаи Кай истифода мешавад. Кай ба маънои подшоҳ аст ва Кай унвони аввалини шоҳони ориёӣ аст. асосгузори давлати Кайёниён гуфтем Кай Қубод. Кай ба маънои подшоҳ аст гуфтем, яъне Қубод Кайи Бохтар буд, яъне подшоҳи Бохтар буд. аз он сабабе ки дар ҷаҳони Орионо шоҳ дигар намонд, ба ҳамин хотир Кай Қубодро оварда ба шоҳии ҷаҳони Орионо шинонданд ва ба ҷои давлати пешдодиён як сулолаи нав ба сари қудрат омад дар ҷаҳони Орионо, Кайёниён. аз ҳамин калима таркиб меёбад. хоб вақте ки ба тахт нишаст, пурра бар зидди Турониён ба ҷанг даромад ва Афросиёб пурра аз дасти Кайқубод шикаст мехӯрад. хоб дигар подшоҳии Кайкобус 150 сол дар давлати Кайёниён ҳукмронӣ кардааст ва номи ӯ дар осори ҳиндуҳо, ведаҳо, Маҳабҳарата ва ғайра қайд мешавад. дигар подшоҳи сулолаи Кайёниён ин Кайхусрав ки дар қисмати яштҳои Авесто номи ӯ дар шакли кавии Хаосрава омода шудааст ки ба маънои пайвандкунандаи мамлакатҳо ва падидоварандаи шаҳриёрӣ, яъне идоракунӣ вомехӯрад, яке аз шоҳони пуриқтидори давлати Кайёниён ба ҳисоб меравад Кайхусрав. ва баъд аз Кайхусрав давлати Кайёниёнро Луҳросп идора кардааст. яъне Кайхусрав дар охири солҳои
ҳукмронии худ идоракуниро ба лӯҳрос медиҳад ва лӯҳрос яке аз шоҳони одил адолатпарвар дар ҷаҳони орионон буд, яъне дар давлати кайёниён буд. дар Балх як оташкадае месозад, албатта як оташкадае бунёд мекунад бо номи Озарбарзин ва дар охири умри худ ба ибодат машғул шуда ҳокимиятро ба писараш Гуштос медиҳад. яке аз шоҳони пуриқтидори давлати кайёниён аст Гуштос. инчунин дар Гуштоснома номи ӯ Виштосп ёд мешавад. Виштосп ёд мешавад, дорандаи аспи ноором, маънои номи Виштосп. ва Гуштосп ҳомӣ ва паҳнкунандаи дину таълимоти зардуштӣ аст, яъне дар давраи ҳукмронии Виштосп яъне Гуштосп шахсе даъвои паямбарӣ мекунад бо номи Зардушт, яъне дини зардуштия ба вуҷуд меояд. ва албатта Зардушт баъз аз оне ки даъвои пайғамбарӣ мекунад, назди Гуштосп меравад ва Гуштосп дини ӯро қабул мекунад бо вазири худ Ҷомосп ва ҳамчунин яъне аз Зардушт ҳимоят мекунад ва ҳамин тавр дини таълимоти зардуштӣ дар давраи ҳукмронии Гуштосп паҳн мегардад. хоб дар давраи ҳукмронии Гуштосп низ ориёно ва туроно ба якдигар меҷанганд. аз тарафи туроно Арҷосп ва дар ин мубориза қаҳрамонии Далерӣ аз ҷониби фарзанди Гуштосп Исфандиёр нишон дода мешавад. гӯё дар ҷангҳо ӯ бадани ӯ ба оҳан мубаддал меёфт ва ҳеҷ тире ба ӯ осебе намерасид. ба ин хотир ӯро лақаби Рӯинтан ё Оҳанинтан доданд ва дар ин муҳорибаҳо албатта ки ориёиҳо бар туроно зафар ёфтанд. дигар масъала ин дар бораи ҷашнҳои қадимаи ориёӣ аст. 4 ҷашни қадимаи ориёӣ вуҷуд дорад: Сада, Наврӯз, Тиргон ва Меҳргон. сараввал дар бораи ҷашни Сада асосгузор Шоҳу Шанг баъд аз ба тахт нишастан Шоҳу Шанг ҷашне орост, ҷашни Сада. ин ҷашн сараввал 21-23 декабр то асрҳои 10-11 милодӣ таҷлил мегардид ва Сада ба маънои ҳамун решаи калима албатта сад аст. 50 шабанурӯз пеш аз Наврӯз таҷлил мегардид ва чун дар ориёиҳо шаб ва рӯз, шаб алоҳида як ва рӯз алоҳида як ҳисоб мешуд, яъне 100 рӯз ҳисоб карда мешуд. яъне 50 шабонарӯз ва шаб худаш алоҳида як ва рӯз алоҳида як ҳисоб мешуд ва 100 рӯзро ташкил медод. хоб имрӯз бошад, яъне баъд аз асрҳои 10-11 таҷлили ин ҷашн аҳамияти худро аз даст дод. имрӯз бо ибтикори пешвои миллат ин ҷашн дубора эҳё гардид ва мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Исламӣ дар бораи рӯзҳои ид 3 январ таҷлил карда мешавад. Наврӯз яке аз ҷашнҳои албатта қадимаи ориёӣ, асосгузор албатта гуфтем Шоҳ Ҷамшед аст. ин ҷашн 21-24 март таҷлил мегардад, яъне дар фасли баҳор. Сада дар ҷашни зимистон аст, Наврӯз дар ҷашни баҳор. ин ҷашн дар аввал албатта дар ҳамон аҳди қадим 30 рӯз таҷлил мегардид. 5 рӯзи аввал барои рӯҳу арвоҳи гузаштагон, 5 рӯзи дуюм мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ баргузор мекарданд. 5 рӯзи сеюм бошад Наврӯз дар дарбори шоҳон таҷлил карда мешавад ва 15 рӯзи боқимонда бошад онҳо ба сайри ва 15 рӯзи боқимонда бошад онҳо ба сайри саҳро мебаромаданд. хоб ана дигар ҷашни қадимаи ориёӣ ин Тиргон аст, яъне ҷашн дар фасли тобистон, рӯзи дарозтарини сол аст. гуфтем Тиргон 21-22 июн таҷлил мегардид. имрӯз бошад мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Исламӣ дар бораи рӯзҳои ид 1 июл дар Тобистон рӯзи
ایدی تیرگان است، یعنی جشن تیرگان است. دیگر جشن اوریوی مهرگان 16-21 سپتامبر جشن گرفته میشد، یعنی 16 ماه مهر 6 روز تجلیل میگردید و ایدی حاصلات است. مهرگان اساسگذاری جشن مهرگان فریدون است. فریدون بعد غلبه بر ضحاک جشن مهرگان را یعنی اساس گذاشت و حالا باشد این جشن مطابق قانون جمهوری درباره روزهای عید 15 اکتبر تجلیل کرده میشد. همه این جشن‌های قدیمی آریایی ما با تشبث پیشوای ملت دوباره تجلیل میگردد، دوباره احیا گردید و در خودشناسی، در خویشتن‌شناسی ملت تاجیک به حد نقش کلان و مؤثر دارد. ما درباره نوروز گفتیم و نوروز رو گفتیم جشنی هست که در فصل بهار تجلیل میگردد، در 1 ماه فروردین راست میآید به 21-24 مارس. خب نوروز سال 2010 از جانب سازمان ملل متحد، البته با تشبث کشور ما، با تشبث پیشوای ملت محترم امام رحمان، سال 2010 نوروز مقام بین المللی گرفت و جشن بین المللی شد. همزمان غیر از تاجیکستان دیگر دولت‌های جهانی نوروز را تجلیل میکنند که از موقع تاجیکستان، از گویم که نقشی از پیشوای ملت البته در این سمت به نهایت کلان است و نوروز با تشبث تاجیکستان و پیشوای ملت آن البته که مقام جهانی گرفت و این باعث البته افتخار و سرفرازی مردم تاجیک است. اینک ما میگذاریم به قسمت تاریخی، به قسمت رئالی تاریخ، یعنی از سلاله‌های روایتی ما میگذاریم به قسمت دولت‌های عملی و جهان آریانا به دو قسم جدا میشد. خود همون منطقه آریانا به دو قسم جدا میشد، آریانای غربی و آریانای شرقی. آریانای غربی حدود امروزه ایران و آریانای شرقی باشد آسیای مرکزی، یعنی حدود زیستی ما تاجیکان آریانای شرقی یعنی آسیای مرکزی بود. خب در حدود آریانای غربی گفتیم ایران کنونی است. اولین دولت‌هایی که با وجود آمدن البته ساخت غلامداری را داشتند، یعنی تیپی تاریخی آنها غلامداری بود. بعد همین سه دولت را ما تا پیدا شدن دولت هخامنشیان اولین امپرای جهانی می آموزیم: ایلام، میتن و مد. سر اول درباره دولت ایلام. دولت ایلام پایتخت شهر شوش و ساخت دولتی غلامداری. شهر شوش پایتخت دولت ایلام یکی از قدیمترین شهرهای فارس و تاجیکان است که از تمدن آفر بودن ملت تاجیک اهمیت، یعنی از پایتخت دولت ایلام شهر شوش است و شهر شوش یکی از قدیمترین شهرهای تاجیک نشین، یعنی شهرهای فارس نشین است و یکی از قدیمترین شهرهایی که بنیاد شده است در جهان. این شهر شوش است که از کهن بنیاد بودن، از تمدن آفر بودن مردم فارس تاجیک یعنی دلیل میدهد، یعنی شهادت میدهد. ساخت دولتی گفتیم غلامداری است. دولت ایلام پیش از آنه که دولت هخامنشیان با وجود داشت، در عصر 16 دولت ایلام از یک قبیله های کسیدها شکست میخورد، یعنی یک شکست سخت میخورند. اما در عصرهای 14-13 باشد دوباره به خود آمده قوت میگیرند. سال 1157 در محاربه نزد شهر بدر دولت ایلام از بابل به یک شکست عظیم دچار می شود. شاه بابل در این محاربه نبوخذ یک بود، اما از بین نمی رود. دولت ایلام سال 549 تا میلاد در جای حمله یا هجوم های کوروش کبیر اساسگذاری دولت هخامنشیان موجودیت خود را از دست داد. یعنی سنه برهمخوری دولت ایلام سال 549 تا میلاد یا عصر 6 تا میلاد به حساب می رود. دیگر دولت میتن پایتخت شهر وشوکن که ساخت دولت غلامداری. دولت میتن
در قسم جنوب و غربی بین النهرین به وجود آمد. یعنی بین النهرین این ساحل دو دریا، دریاهای دجله و فرات که در شکل عربی بین النهرین شده است، یعنی ساحل زمین های بین دو دریا دجله و فرات، که در همین منطقه دولت میتن به وجود آمد. پایتخت شهر واشوکن که اهالی دولت میتن را قبیله هوری ها تشکیل میدادند که زبان و خط آنها با زبان خط قدیمه هندوها سانسکریت مانندی داشت. دولت میتن در عصر 13-11 در نتیجه هجوم های قبیله های آشوری از بین رفته به شایگری های علاهیده تقسیم شد و زیر اطاعت آشوری ها بود. یعنی ما چنانه که گفتیم، البته معلومات درباره این دولت ها مختصر است، کوتاه است و آن چیزی که در دست ما است ما البته در اختیار شما میگذاریم. دیگر دولت مادها، یعنی معلومات نسبت به دو دولت پیشینه کمی هم باشد مکملتر است. دولت ماد پایتخت شهر اکباتان امروز همدان نام دارد. البته در حدود ایران ما چون گفتم این دولت ها در آریانه غربی با وجود آمدند و ساخت دولتی البته شایگری و همون غلامداری است. خب سراول قبیله های ماد در زیر اطاعت آشوری ها بودند و بعداً با سرداری شخص با نام پراتوتا شورش میبردارند قبیله ماد و از زیر اطاعت آشوری ها برآمدند و مستقل شدند. سنه سر زدن شورش پراتوتا در البته بر ضد آشوری ها سال 760 پیش از میلاد است. مأخذهای یونانی درباره نه شاهی مادها حرف میزند، از جمله که آنها میگن 300 سال حکمرانی کردند. از جمله اساسگذار دولت دهیاکور سال حکمرانی 726 تا 673 پیش از میلاد. دیگر شاهان دولت ماد فراعتس از سال 646 تا 624 پیش از میلاد اداره کرده است. شاه بعدی دولت ماد خوخشتر از سال 624 تا 545 تا میلاد اداره کرده است و نام دیگری این پادشاه، این شاه دولت ماد کیاکسر یا خود کاواکسر یاد می شود، یعنی خوخشتر. خوخشتر در دولت ماد اصلاحات حربی گذرانید. او با جای لشکر اختیاری یک لشکر دائمی را تأسیس می دهد، لشکر که هیئت آن از نیزداران، شمشیرزنان و فایتون سواران ترکیب یافته بود. فایتون سوار یعنی فایتون معنای عربه دوچرخه است که در پشت اسب میبستند و در آن یک حجم و گنجایش 1 یا 2 نفر داشت که در جنگ ها استفاده میشدند و همین گونه لشکر را پادشاه دولت ماد خوخشتر با وجود آورد. در دوره حکمرانی خوخشتر سال 612 پیش از میلاد مادها مصریان و بابلیان زبان یک کرده بر ضد آشور لشکر میکشند و به موجودیت دولت آشور خاتمه میبخشند. خب آخرین پادشاه دولت ماد استیک یا خود اختیوایگو است که از سال 585 تا سال 550 تا میلاد دولت ماد را اداره کرده است و در دوره حکمرانی استیک یا اختیوایگو حاکمان محلی، اشرافزادگان محلی منصب تخت و تاجی را به نماینده سلاله دیگر هخامنشیان یعنی کوروش کبیر میدهند و همینطور موجودیت دولت مادها نیز به مانند اعلام از جانب هخامنشیان از بین برده می شود. یعنی سال 550 تا میلاد کوروش کبیر با موجودیت دولت مادها خاتمه می بخشد. در دولت ماد اهالی به 4 طبقه جدا می شد. همزمان که شما مشاهده میکنید اهالی به 4 طبقه جدا می شد. طبقه یکم اشرافان که به این طبقه شاهان و لشکریان داخل می شد. طبقه دوم مغان، روحانیان یعنی همون دینداران.
طبقه سوم کشاورزان و طبقه چهارم طبقه آخرین البته غلامان یا بندگان به این طبقه جدا میشن، داخل میشدند. یعنی در دولت ماد اهالی به 4 طبقه جدا میگردید. همزمانی که ما گفتیم سال 550 تا میلاد از جانب کوروش کبیر دولت ماد از بین برده شد. تا درس‌های دیگر سلامت و سربلند باشید.